Gutaruka nyumba ya Jubilee riu gakirie kuiriria thutha wa Ndugamano iria ikoretwo ho thiini wa kiama giki guthii na mbere gwakiririo ro muthenya. Kwa ihinda atongoria aria mathurirwo na kiama kia Jubilee na aria meyumbite mwahu-ini wa Tanga Tanga makoretwo makioneka tari aceri thiini wa kiama giki. Umuthi makiamba hema wabici-ini cia kiama giki kia Jubilee mwena wa Pangani gukindira na kweheria nganja cia ati ni ya memba a Jubilee. If there is anybody who had doubt that this is still our house and is our house, I think today their doubts are settled. And time has come when we must take the party back to the people. Ikinya riri rikioneka tari igeria ria atongoria ya kwigwatira kiama giki kia hinya na ona gutwika ni undu mareganire naguo ciiko ciao itumire ndumiriri ngurani na miario yao. There is no coup na hakuna mapinduzi tumefanya katika chama chetu. Ya kwamba nataka kuwauliza, unaweza aje kufanya mapinduzi katika nyumba yako? Chama cha Jubilee ni chama chetu. Chama cha Jubilee sisi ndio tunakifadhili. This therefore does not amount to a coup of the party, because you cannot cause a coup on your own party or house of government. Tirimwe kana mere munini wa mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto anaigweka akiuga kuri na andu manyitete migwate kiama kia Jubilee na rita njira ya kuonania nowe munini wa mutongoria wa kiama giki anyita ugeni atongoria aria mathurirwo na kiama giki na aria ni arumiriria kihakuhi kuria magiire na mucemanio wa wabici-ini ici na oho magie na ihinda ria kurianira hamwe. It is not out of order for us to meet in our own house, Jubilee Party headquarters. Atongoria ya riu ni mahinyiriirie no mwaka mihango ya kwandikithia andu kiama-ini giki ikorwo kiharirio na njira na ihenya o ta uria kwahoteka niguo kiama giki kihote kwirugamia. We want to ensure Jubilee takes over power in the next general election. We want to ensure Jubilee is in the grassroots, and that is the reason why we are. We cannot be stupid. All these gentlemen you see contribute every month to the party. Thege wa micemanio ria koretwo agitabania na ikundi ngurani mwena wa Kare na udumwe na magongona ma kanitha maria koretwo agithie icera riake wabici-ini cia Jubilee no mwe wa mehariria maria Ruto akoretwo namo maguthimindira kioneki giake gia gukahitaitanira giturwa kia president mwaka-ini wa 2022. Maya magithiaga na mbere na watongoria moho wa kieleweke kuma Mount Kenya mauma na mucemanio wa mwanya mukawa-ini umwe guku kaunti-ini ya Nairobi makimurika maundu megie uthii wa na mbere gitaru-ini giki o undu umwe na uteti wa mwaka wa 2022. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Ndugamano wa Kamau.